صل وسلم على سيدنا وحبيبنا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah selawat dan salam mencurahkan ke Nabi Rasul junjungan kamu Ya Allah selawat dan salam mencurahkan ke Nabi Rasul junjungan kamu Genasi kamu penawar hati wahai tubuh dan jiwa kamu Genasi kamu penawar hati wahai tubuh dan jiwa kamu Wahai junjungan kamu Nabi Muhammad Ana Abdullah yang benar dan amanah Wahai junjungan kamu Nabi Muhammad Ana Abdullah yang benar dan amanah Dan bandum kepada keluarga Dan para sahabatnya Dan bandum kepada keluarga Dan para sahabatnya Selawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami Selawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami Kekasih kami penawar hati wahai tubuh dan jiwa kami Kekasih kami penawar hati wahai tubuh dan jiwa kami Wahai junjungan kami Nabi Muhammad Ana Abdullah yang benar dan amanah Wahai junjungan kami Nabi Muhammad Ana Abdullah yang benar dan amanah Dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya Dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya Oh Allah, fiction, salutation always be upon just only and always for you our leader. Oh Allah, fiction, salutation always be upon just only and always for you our leader. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. Oh our beloved and our heart, your body and our soul. The Muslim leader is the Prophet Muhammad. He's Abdullah son who always be honest and fair. The Muslim leader is the Prophet Muhammad. He's Abdullah son who always be honest and fair.
and the last speech and salutation to all of his families and his friends, and the last speech and salutation to all of his families and his friends. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa tabibina qalbana wa jasadina wa ruhina wa tabibina qalbana